holiday Badwam ene de bro ne Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah na woda anu ntini enya ho akonya enya saafu fidei a omen afa na nyina yedie na Adom TV yedi ne special way ne live band a etwagu hormechi akwampa band so aye krado yedi nkomotawu omudi ebi ebeto aso na mene Bishop Dr. Eric Oseiminta ena ewo ha yebedi nkomopani Bishop the Christian Hope Ministry Phoenix Arizona USA ena fe the West na ene nkoma yeba bedi no efa Apostolic Clergy Network International ho what di ne pen wonte daso a obekire ba bia di ne free ne botai potinti a sa ekui atwinity doc mindim se men kan doc no se bishop no mu de hena yoke bishop ni all right bishop apomboko de da twede amponyankopon ase ma yenhwe Apostolic Clergy Network International ebada ben ifrihin botai ne de hin from last year December and ye sha ase ye ka ye ho abom if say we hwe mu a efa sorry independent churches no and so-called one-man churches, no, those ye, a woman, and Sembebre, and a cococoso, no, you say most of them, so no, na a free, sa, and sorry mo, and a eba. In tea, and so, ya cabum send a bay, a bit to me, a boy, when you're home. Na, yet to me, sa, and send Yama, a one sorry more, and you know, it me who quite a first one. All right. Inti Apostolic Clergy Network International no ye mainly for one-man churches no. Set to say no ye Christian Council, ye Pentecostal and Charismatic Council, and there were other councils or Baptist Convention or Minina ho. Ye omejuma. Na for some reason ye churches nibi ha just like the independent ones no. One more any part of some main organization for one reason or the other. Nimna yentumi njana sa so. As I say, it me fa kwan bi so na ye kambomu ne yedi nyamu nyina ba under one umbrella. Ni tumi eye nyame adwuma ema eswani. Na said okay say Christian Council ne Pentecostal Council ne ade ho no ade na more resources mu animdia na adwen bia momfa moa entwe omumum ema meka iku na wo dada no na mpesa mutiku foforo e mateme ho ana anya mateme ho se say ne de efa Christian Councils ne de ekwan wo ho say nyame ma wakwankyere bia utumi edibi bamu ema eswani Senator and Christian Council or home yomejuma, but most of the independent churches no, and so one-man churches no, only part of it. Mostly na criteria of membership no, buha omon qualify to be part of it. But into me Janus also, inti no bemu sene beya. Because problems na ACC na bebre no efi churches now because omu name one nti yepese ebamu na yetumi beboa ti kwan bia betumi afaso mo bemu aba beboa se ono nipa ne se nyankopon ena ayi ade a kire no nti komsha odi ahwem ban amanfo yam hihye omo aba utwa na sori dem oyira oton mo bemu beboa se mo be kire ne de wonye abra ono nsusu nyankopon a kire ne se onye ne se ya na se regulation na mo de ba ana mo ano in what form say your constitution network no yanka say your constitution a constitution e nyame na atro na say mo anu atro say constitution e tro this nyame na emaye akwankyere maye de na ye tro so say na be ya ebetumi aboa oman no so aka ho nti nsori a ebeba nyina say nyame na afra wo adwuma wo ye say ye hwe na bia wo kuo no mu na se wakwankyere ni niama bi eho to sina se yetumi fa kwan bi so na yetumi bi sa wansam kakra nti bishop enye se we de mi chi mo nsa na se me pemu bebre nanso se de enim no asofo yi de o kan kanka one man churches ne ade no okasa o se nyankopon se nyankopon so asem na ho adansidie ni baabia ti wodo constitution a watro no ekwa akoto de ono no si nyankopon se no ebede na ya adwuma anse se ne ye encourage asofo any churches na ama o mabakuo no nti mo ba mu a ese se ansa na ye beji watum no ekuo no mra wo ho nti wo beji atum enye se ye ba be impose wo asori se bia nyame afro se be ye sei
na nti yen aba besesa no enye sa na yepese ye but ye bam se ba beboa ebi wo ho a akwankyere kakra wo ho a yeso yebetimi de aba beso mu ama de abia we because nyame anim ni nipa bebre wo ho a ya na afrenum no omakwankyere no omu enhyeda nim hu nim de bebre yanka nti no na mabase mo ba no so no yepese yeboa all right ma ye hwe yesinyame Adom a mo ba be inaugural ceremony na fe pastors conference be ekuo no hwan na program so tew ye bre nti na ye be inaugural conference Sunday ochina memene kwesi ade ya ochina memene kwesi ade ya ye no 23rd ya no kaswa hefa potin Kaswa Credit Union omo training center. Okay. Honey no from 1 to 3:30 p.m. Okay. Na china memeda no ye pastors and leaders conference. Ye start anopa was same venue no ye start anopa Kaswa cooperative for no no. Credit Union. Credit Union for no. Okay. Ye start anopa from 9 to 3 p.m. Nti eno ye wa cheche for my Papa Bishop Dr. Akwabwa, Francis Akwabwa, oye founder of Christian Hope Ministry. Okay. Also, Womubi, Obabe Church, so for all right, more contact be with media to be obi person joining now. Be something be edefa ekuye ho am. Obi person joining your telephone number 055 852 6407, and your office it's located at off Badwam Road. Badwam. Badwam kwan so. That's right. Until obi pese o join here obetumi afre na yamana akwanche se na be obetumi aba. All right, you say after inaugural ceremony be per time near din komo ade we deep into more objectives ne niam ba ko mienu bia ye ntimi any ho komo no. Or last words na ye bre na so nti. Yewo dignitaries are almost so almost media echi se na me kan ne also bifi America but bishops Philip Banini also omoka ho amajimade etumi adimo has so dignitaries are has say former deputy Ashanti regional minister also omo edh. All right, and pending for the say nyame adwuma de and pending for me na was Bishop Dr. Eric Osaminta our Bishop my Christian Hope Ministry Phoenix Arizona US Abridgment na tese ne din komo no Apostolic Clergy Network International ochina ene ne kwasi ada eso no mudi omuduma nemom Victoria Adi Villa Posilipo Beach Resort Kindodu ye cameraman na o se otuchema ye ba kwapa band de diaka ebeto aso to say you beya Sawa koto Anka yen say Senka wofeni tingwa aba Anka etu ogba ye muda Nano ne kasa sawa koto ti se suyulu aba Obiene ni aba koto ti se mira Platform so na be fanula so my papa ni ho ewo ni ho aba ombe mrobo aba koto ifu ni ho dey wanu obeje mu ni e wonye mi do gra Papa meet my bubu anwa bi ji bonto ke wo mi ni ana ja ye de
ane ya Asantefo awade eye fufuo present kwao Asantefo sewa ye mama ebi ane ye Asante awade eye fufuo present kwao sese ya dun kranfo mo ho ye mama ebi ane ye kranfo awade eye dokono shitoko sewa angonafo ye mama ebi ane ye angonafo awade eye akpele abobe kwao sewa ezewa aye selmerite aye samaja mama semi papa tia otina mebo sewa hausa ye mama ebi ane ye hausa fo awade eye netwie bisen kwao sewa adraba fo mo de na edusi sewa adraba fo ko le ba mo ho ayo mama ebi ane ye driver fo aware eye front brodo kwao le ba ayo mama ebi ane ye driver fo aware eye front 7 kwao ene mate for you know so dada gbe you know so mate for sewa ayo mama ebi ane ye mate fo aware eye krono chobo kwao sewa palm wine aye samarite aye samaja mama semi papa tia otina sewa palm wine music aye samarite aye samaja mama semi papa tia otina sewa palm wine music brought to you by Pampa de Brewi Ebibrem Hanyum indigenous Ghanaian music Kano waya Kano waya Kano waya Kano waya Kano waya Kano waya Ngobieme Kano waya Kano waya Kano wa Seo Kano wa welcome baby welcome asante Kano wa Eba Kano wa welcome baby welcome asante Kano wa Ajwa Kano wa ya Kano wa ya Kano enke Ajwa Kano wa Kano wa ya Kano wa ya Kano wa enyi mishia abanka bada mensa ishe mechi polisi futi mechi nefebi samide minuya efie ya eche hankofo na mensa ewa mi enkwe na mamika oza semuname kama mika oza semunam awa kama mesuma kanche abanka bada mensa arrehosem efie ya eche hankofo na mensa awa kama mesuma kanche abanka bada mensa arrehosem efie ya eche hankofo na mensa enyi mishia abanka bada mensa ishe mechi akentinka di mechi nefebi samine binia efie ya ewa efie ya eche hankofo na mensa
casa. Me was so mentasimo. Me when you was so me was so mentasimo. Me was so mentasimo. Pa Thomas. Me you are go. Masurikete. Masurikete was a semen me. Me you are go. Masurikete. The name is Sandy, but you have to ask a star. Allah, today when the show is my guest, so hasta la vista. Allah, today when the show you meet your meter. I'm super. Hey. When I drop the bag, that be fantastic. You need to bag. Hey. Sister Sandy on the mic. Yo. Ha. Sister Sandy on the mic, yo. Da, you try your mother to see your bar. Show no better fast. Why I see. Na yede enkomo kakra crash hye mu enche habitat fair eba so sa dwumadi so nkwa multi tv ahye over the years ade eba manfo mo to down ton ase ho ade na ya sambo kodeti nyina na oba o mo akyere kwampa befa so obesi udan obenya dan wasase how bia eni ho na ya empenim mo if Castle Structures Limited sponsor fee omo boa madwumadi na koso owura ni ya makwaba eda ase ya ka Castle Stila die adwuma pa na mudi okay medical ahwefo ya ka Castle Stila adwumako a de ye ne se ye de dade na edi dwuma on se sia no ye hwe ndua ba ndua ne se danye nti ye ya fa kwan mi so edane dade ni e de bodan so. Oh, okay. Yeah. That is she dade na ya ansa ne de nchanse aguso. Ye dade no ewi ane ye de nchanse no aboso. So mo ye dade ne nko ana mo ye nchanse ka. Ye dade ne nchanse ni nyina. Sa mo bodan so. Ba mo mfa nnua dabi ndwane de atwam. Eno papa. Oh papa. Eno egu dan no so a 30 years ni eche kwa na still. Dabi. And that the papa ne. And yes, we say ne bo be din. Oh, David, price in that form. Oh, baby na ensa da enimu ye. The ode sa wo hwe induane dade na price da ntem ne kakra bi pe. Nti de nti na wo kwa kofa indua a enche na apro. Yeah.
nti say mo feel say ye yisu nade no mu a ebe boy ya chance e be yisu no ya oh sa pepepe ye save ye kwaye no so aka ho sa pepepe all right my misa afidi e ne ba ya castle still mo de mo ho abebo habitat fair no okay sisi ana ye hwe the way anyama ekona yetimi say ye kano edansie mu we a awonche wo kakra nti ye de ho abo ndimako bebre ye sponsor fair no se ne be ya ye betimi atete nyama no so na yama even the average person no can afford to na you say mo ba habitat fair na mo betete nyama so ama when ya tete so kra at the form percentage wise no be say ya tete oba fair na ya tete so ye ma discount from 5% up to 10%. All right. Yeah. My yenhwe e bia obi pepese enkomo a wodi ekura hu hia so beba fair na so be contact mu straight mo contact ben na he fa na mo a okay say ene American there me angasa me fi akra me kofe ho me ne mabusia na me ben nyina but se fair ni wi a be mama fontia se fair na chassis free Sunday sa pepepe na ye wie nti opeso si dan opeso to asase adansi hu ne ma bia no obeko Westels Mall na fe debi ene de ne Westels Mall na trade fair na wakwa kan bi all right nti my contact no okay your contact ni 0244 98231 0244 98231 and at 0244 676320 0244 676320 and as a fair new year so your office kakra trade fair pavilion trade fair wa yeah your office or pavilion trade fair wa na fair na se na hefa na position mu ho bia obi bedru ho no mu a ana so ba o mi saka still for echa kwa your cage 51 and I'm say 52 cage 52 me microphone no ya hye ye nyama nyina ho Castle Steel, yeah. All right. Okay. The CP ora Eriga yi na general manager de man Castle Steel na otisi ne din komo board down so a na kwanya na ba wa kire so mo tete so nti free na kosi kwasi ada de bo mo dia ne bo pia ba bia ye habitat fair no na so efa nkomi sabre ye moshi emfa ye ni enchire na ya ene ye channel manager abna yi Adom omo so enchen na omo ne ye monkomo 1 2 bi ansa na nwom no de aka no ye de ato aso